Ibwega murithiri wa Meru TV ogorobongi bothongi bo katha burato inambara kwegwa tugitirimanaga kimetha yetu ya ndeto nkirigira atima notindite bwega kura kunde watinda ori munanire wetu wa mathithio ni Paul Ngojiri kawathira bambitira ni Famenezo Kimathi tuyarungi Ramsey no mwerekeria wetu na chietu tuchiambiria kagitani aka chiambiria na arantere chia marimba na aratongore kathumba bainambara kwegwa baitinda na nara gukwina michetho ya ndwiro chithiritwe moro tumunene uri gutigira ati bakwinambara kwa baicangithagia mbere chia gutetheria na bara batena bici na araende kinya chiese chithie nambere kwegwa ikionekanaga kuwa kagitani ka michetho no kana nyambura ino mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma no tubangirite riboti ino na bwatongeria kathumba kuma kaunti ya Meru ni bakinyete cukuru ya University ya Marimba nikenda kugwatanira na atongeria ba cukuru eje na kutha mbeca cia gutetheria arito babome na bo batena bisi kiri cukuru eje migambo ithirite gitwa ni mujumbe wa South Imenti Daktari Shandrak Mweti na kinya vice chancellor wa cukuru eje. The purpose of this exercise on the mountain race was to raise funds, but it has played a very important role in our bodies. To conserve the environment is very important, and also our bodies are being really advantageous on the exercise that we have done today. Let me thank the organizers, the Meru University, who has done the arrangements, and also the sponsors, both the local and the foreign. Today, Meru University have a campus in Marimba, and this campus is going to make a lot of effect in South Imenti. It's my prayer that next year we are going to have the same exercise and the other years to come. This inaugural mountain run has laid not only a solid foundation, but also a new beginning for MAS. At MAS, we are committed not only to building an endowment fund, but also to transform Marimba Learning Center and its surrounding forest into a hub for high-performance athletics training and a premier destination for sport tourism, where people will come from the whole world. And to each and every one of you who join us today, I want to say thank you. Your presence has not only given us the meaning, but also provided a motivation for continuation. And I assure you will definitely be here in a much more better way than today. Nera na bobara bethirite bari rwiro nero gucindanira yewa mwanya mwanya kiri macindano jaja bethirite bagita maoni mwanya mwanya are bamwe kinyate bakuma kaunti ya Meru. Maoni yangu ya siku ya leo mbio ilikuwa nimefurahia mbio kabisa. Hapa Meru ni mali mazuri ya mashindano. Challenges kwangu ilikuwa ni kupotea. Nilikuwa mbele. Watu kufika mahali unaambiwa sio hapo. Kitambo urudi watu wameenda, unafukusa tena mpaka upate. Nilikuwa hapa 2023. Nilikuwa nimekimbia main race. Mwaka huu nimekimbia masters. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Bwega mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma nuntu bwa riboti ino na imutaratiro mwega tu utira anti bakwinambere kwa baiterekaga na njira teno na rira tongore bakuya mugutira ati botetheria bara bena maubatu mwanya mwanya tuthina arantere chetheraka na araende akariba thito bakirombo gutira ati bakuwata mbaru thirikari nene kengo inambere kwa bakionaga matunda. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Weguna ndo na riboti ino. Kerege karana karibantu jankunde nkonyine na bakanganta wande marimanti na ndenda gukara nkera ganto nkaro da manto goko inyuntu ninda ugire nkabakuza kuzya mwanka baume na arabare baye
ngare kuya ukonde meri kinyaga ngare kuwe ngoroza barabara ngare kuwe ngwaka chibitari ngare kuya makanisa ni huko batiki nyako kaba kariganirwa lakini nkeya gauko akera Paul Mugambi na kore aho mwankaya na noekendo onekana gago musiasa kumaga ntereche Tharaka Paul Mugambi nombete wekerana na thirikari ya Kenya Kwanza akĩũria ngari kũgwatĩra mũtongoria wa Nthigũrũ Rais William Ruto hamwe na mũnini wake Profesa Kithure Kindiki. President William Ruto bora wene bagwatanĩte na mwana wetu Profesa Kithure Kindiki kwa kwena Kithure Kindiki utena William Ruto aga igwa Kithure Kindiki na William Ruto kama kugata bio Kithure Kindiki William Ruto Kithure Kindiki aga kimeneriana na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka kuumana na ndiongaro thire marimanti akireta ngeithi cha one time engatwo na akimenyaga bwa gimucio kwa mũnini wa rais Profesa Kithure Kindiki nyabo ya kwenerwo na antu baraba koyana bakiugaga one time intima Kalonzo Musyoka koyaga Grumia biri bigiru yogonda ugire ndonire akiare TV ni Nairobi akiuga akurumangwa marimanti ndienda gutumiria turi agankonde tio tuturumanaga tio tuyantu bathere utie muntu aruma Kalonzo Musyoka bara ukarukire bathi baruhura ubichi ya Wiper aram ayande marimanti boitiara kwa muntu aboriri tigere yake toigire hapo makosa kidogo ama ajire kidogo tu ila makosa kidogo ilifanyika Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliyekuwa makamu wa rais kidogo iko ya gutokethia tafadhali ukikuja Tharaka na ukikuja marimanti usikuja na salamu ya one time hoteli yako rumira muntu nyombe yake yani na atagomba kuya nkethi wao kiumira sanrufuni okauga hapa ni kwa soprano wewe gani tu bari okambire kuwa one time wewe gani tureaga tugoka yempempe natige bobo bota kugana akimeneria atongoria bonthe barutera rwega na thirikari akibera turuma thetikara karitho batikaye gukinyithia kaguru Tharaka bari na ngeithi cha one time nontu gukundia kari barenda tuta ntuwira kwa makamu wa rais na tuye no ai makamu wa rais wa Moi Kibaki miaka 5 ndio tutaya marimanti na ino tiena gete nende ayete marimanti na to gututeithia tena gete kogu ndenda kubwira muntu wothe okaya goko akiuga one time turi mwira akathi one way Kalonzo Musyoka ba friend Matiang'i bari Gachagua uregwa Gachagua kwa deputy president amekuwa naibu wa rais miaka 2 hajakanyaga hapa kuma gĩcigo mũnge kĩa Tharaka nkĩribotera Meru TV rĩtũ kambĩta Ndagara Waiguna iboiga Ndagara Waiguna nuntu bwa riboti ino na njira enkinyaniriku tukirekana riboti ino ende noe DMK ikiogora nethiritwe kinambere kwigua akiuga ati kana kinambere kwigua kiuria Mugambi Manyara ura ni umwe wa siasa nguti ya kaunti ya Meru utigira ati na kwinambere kwigua ginenkagira ambe umbithi kanya ga utongoria na ara kuringana na DMK ethiritwe kinambere kwigua kiuga karugama kana gachwa gitio senator 2017 na arendi ethiritwe kiuria Mugambi Manyara utigira ati na kumagaruka siasani nontu itebibi birenda ndamu embethi ireka inambere kwa kiumba gutongoria Meru na njira enkatha mwandiki wetu wa Ndeto Mutu wa Kiambi nawe na riboti ino kaino nkudhuranira na ngirira tubaraba kuthoma Amerika nontu bwakwa uyu niwe waromba kura ndikaiji inyoga bora tuonie bare otethetie miaka igu twire Nthigũrũ miaka 65 na ndiri kuthura gwa iti ugo karabio komwe kuro kunyomba kana ni utegia kirindi na ndi uri ntia ya maingi akuga nontu ndarungi kirwe nkeja obugambia kikwenda kuja usaura marigo miranune yenu kinoti mwe byaka gwata njara baina majority bathiurukie turene na aja bagena bathu kaura kwira mantu jakwa ningwitikia tutirigano atwarigano aba mami na abu twicindana aba baba burega ngwatia akuru na abu buriga ibao ba butethia na ara garu ne kwathira inga tonda kacieni na ndi butere mo twikia ngugi na tutere mo na tu gambira Meru na gukaria Meru
ndategire seneti yete na parliament kura ngabara mbere ndoro ngamujumbe ngenti sauti ndabera ali niki parliament rero before 2010 tere onandi ajumbe baingira barakinya 350 watu wakanyaga kwa parliament yeri otiona nandi ndategero wando na seneti na senator 67 paibo bakaiba ani onkomba utetera miru nkaige kandi yambe tete umama none tena gutonya no mutetera into byenu byije akenda miru tumba umekulia kule amwe na gatandika nena nene kwa mbitaki athone ngeja mpimba imbibo kana tena gantu na muciere aria na kiondo mbundemio kamata kamatira akeja ni kabu yange ja na kiondo kyojurindo ndaburetera tukomba ukuri Iboigano ntubwa riboti inu na njira enkinyaniri kutuinara nterechia bore nara karibago ntoko betherito bakinambe kwa bakimanagire mu jumbe wago mugambire ndikire nuntu wote kubatiganiria kire mirandi ya uthi na mbere riboti yetu bangana tuni mwandiki wetu Wandeto Mwende wa Laiboni. Kadibaka Sarani nerere wandine yaroiriro rera kishigo mbunge kia bore ni bachumirite na gutariria mathina kathumba yarabari ya nontuba wa sestima ntere iu bagiukerera bonene mbunge wa bore rendekiri mugambi bakiwa mantone ya stima na batayaneria na atebalika na buru inana bakuthoma ana bau bathoma na ntandikira kungi kwenderere lakini batu tutikiri nyuma muno rendikiri no rirwi batwe na uria gukaritima uri na achara kwetu ruire rwarera ri yonde no meru imwe ne no ntori rwi batwe atukenda stima tinga twiterio kairone ka tukena marorera runene au angi tutu ino twita kwenjwa na ndi batwe kintu ka kurigaria Jumamosi eu ana beri benjwe bonde bojura na tutwa no tunagwa tukutiona inyamu wa kwenjwa na batu turo ntandikire ne ire chatene batu taumani roko watwe stima utethio atonaga ome na inya twingwa twitharo twina interest cia ngugi cietu twingwa kinyosi yake wo kuigwa twikigira kilomita 5 inya ningwa te antiumba kwenda kwanja nongi saruni atochwa ote mochiari ore ekomi mouko no ntoboai ngarama go kagito kachukwa go kagito kenjwe batu ko umbecha twaere tukona mbecha cia gute ene beto atwaere ya kiebue ne utukuria atureya ni barombete mbunge wa bore rendekiri mugambi obalikana no bekira stima kenda baitethia ya Kenya barabangi stima ni otukuetia nande lazima nonto tuina safkata cietu tumba kugura generator no tunde tumira ciaroje kuita kuraja kana nyagite ni jaja ujo itwenda gukunda inya muro jojo turiira ende baba ito agegere stima kwau stima ciene tomikeni na ke onge tukwenda kumuria na gitio gikinene aturikane aturetere stima no 2027 tukethira turi onawe itwitharo twina mibango mingi enye kurithia ng'ombe ana betu baria tuthomithitie tukwenda bena inya into bia kuithiria indi no tugwetu kutina stima twina thinembe ng'ombe cietu tugitangaira ng'ombe na iria na ibanga tukeja kwithira twina stima twagura inya muntu akagura gashepkata kawa akagitangaira ng'ombe iria kiripotera Mero TV kuma Ruiru rera bore mbita wa Mwende wa Laiboni. Iboiga Mwende wa Laiboni nuntubo wa riboti inu constituency manager wa gishigo bunge ya Tigania East etwa Mwiri Kiranga na thiretwa kiromba karibago ntuko tigira batia tumira botho ku munogi siasa kana ni ana siasa barabari na wibendi bari bongwa mwandiki wetu Wandeto Adams Muturi wa Thirinja no na riboti ino mgo mirani kinoni atora ndenda koya ka milioni yana za CDF ngegera chako maana ika milioni 500 kenda mbote ni makutiana ene makera ke ondokona ngagende simiti ando bakana muite kia bamunekera kura ya kura egera muko ona milioni yana za CDF ona ya muko ona basa ende school ona kwa tatiania
ona barabara zetu kama vya yawa akwenda mwera wangu ya kutukwani na yowi ito kumenye kwa kumera mkoa yonge yote kumenya kiani na bana yote nongo jua kiani na ngirita ngatu akwenda kwera na ngirita ngatu iba mekilo ndwanja ke ambao ndolo kiania umehindie kwa roho yorombe pura na ndo kumenya mkoa yona yowi twenda kura kuganya ile kandita utekija kiania tosokere na roho karombe kura mudaiga Mungu amudhamia sana kwa wananchi sana. Nabo aciari ibarombe tugutira ati bakwina mbere kwa bakianagira na hana bago na ikengo utira ati bakwina mbere kwego bayikuraga na mikwariye emega muno na arantere cegembe na muno aciari bana bari bakiro gutigira ati iba kwari na hana bago kengo bakarabwega mwaniki wetu wande tumukiri wankunja na ripoti ino na kumanina kuongeleka kuvya kurio Teresa Nyambene endi ni mantu yatumite atongoria bonthe bakethira bayukirire ritho kuma bakanisa na bara bangi nontu iti nteto cia kuwirirwe ara Bishop Kenotia Nampi wa Nyambene Synod arombete muno aciari bekuru karanthi na nabo bari kendo cokanire miambo na kenda batike kwitonyethia kiri mantu ya beya kuwata yuvya kurio batirathia skuru na endi untu bubu atumak namba ya nabari bara bakuwata yuvya kurio biumbe kwethira kiniania ntereigi ana banini kugeana na mimba ila tuita early pregnancies. Early what? Early pregnancies. Twana tunini tukageana mau untu bubu twithirite bwituretera rito rirega turi community ya Nyambene na tontu buntu bu itukuromba ekuru tibo barachia nare ekuru tibo batarare ekuru tibo bakaranaia nare nenda kwenda kuromba ekuru wa Nyambene yonthe bethire bena kanya kakwaria na anda betu na kubaritana urabati mikukara na mikarie mera ekuru ibo barungika bathithagia mantu ja manene na mwekuru akaromba mantu ja manene ijathithikaga akika imbize mwekuru agaturia iru riawe na akaririra Murungu mantu ja manene ijathithika kana gaitene kau kiri Bishop na kwa kinya nteto cia utanana bari kethira cicokerwe nteri ciembe nontu ni mantu ya kilukini kaita na riu endekire kanisa iri na inya ya kuthomethia mongo ukonia mantu ya kanisa na ngugi ya kundirect the entire community no uteanto kanisa itiri bana sifiwe so mantu ya ndoa chendano ciare ibati kwithere a combined effort ya atongeria bakanisa na memba bonthe na kinyam amemba bonde na other stakeholders to what to join our hands to fight this vice corona untubu no tuntubu tuchokia no tuntubu tuchokia nyuma Kiripotera Meru TV kuma kanisa ya Maua Methodist Gembe South Mbita Mukiri Onkonja Ibwega mukiri wa Nkonja nontu bwa riboti na njira y'inkinyanire ku riboti ino mukiri wa Nkonja egatukinya muthia wa maratu kubangirite ogorobo ya muntu nkatho chimwanya nontu kwa wiki onini ya TV ya kukia Meru TV TV ria yethiretwe kinambere kwegitamba na gwitigirira kunthe kathetuni ka Mumiru mwanarire wetu wa mathithio tuoboe munthi ni Paul Ngujiri twarungi Ramsenwe ukari mwerekeria wetu kawithira bametane family zo kimathio tikathi kuraya mubango wa rumuri rwa siasa wa kujira nyuma nderekite thau aroke wo watanete na njeri we cheupe uchonia rumuri ruru karabwega
itukwe gana rimwe Governor Reverend